ndabanza mbashimire mwembi kuba mwamboneye umwanya ngo tugire iki kiganiro kandi kigere ku banyarwanda. Yego. Kandi abanyarwanda bose n'abatuye u Rwanda ndabifuriza amahoro n'imigisha n'iterambere nk'uko bisanzwe. Ndizera ko inzira turimo igenda ibateza imbere niba ubuzima bwiza busesuye kurushaho. Aho ngaho 2024 icyo tuvuga turibuka, ariko hari ibintu mu karere nabyo bisa nabiriya. Iyo urebye aba bantu bicwa muri Kongo y'Uburasirazuba, impunzi dufite hano zirenga 100,000 by'abantu bahunze iwabo kubera ko bicwa, kubera ko batotezwa, kandi bagatotezwa bavuga ko aba bantu ni Abatutsi. Iby'uko ari Abatutsi cyangwa Abanyarwanda bo muri Kongo, b'Abanyekongo, ntabwo ibyo bivugwa. Bisa nkaho ndetse bikajyamo no gufatanya n'interahamwe FDLR iri hariya muri Kongo y'Uburasirazuba, n'abo bantu gupfa no kwirukanwa n'igihugu cyabo na leta yabo n'ibindi byo nyuma bije nyuma y'imyaka 30 nk'uko twahoze tubibara. Muri 1994 abahunze bamaze gukora genocide hano mu Rwanda, niba abo ngabo nibo byahereyeho bafatanya na za leta zo muri Kongo, n'ubu nabo iyo ni nka genocide bariho bakora muri aka karere kacu. Rero u Rwanda, Kongo, ntabwo nirwa mvuga iby'u Burundi, simbizi neza, ariko iyo ngengabitekerezo, iyo mitekerereze ishingiye ku ivangura ry'amoko ry'abantu icyo bari cyo, bakatotezwa, nabo ayo mateka barayafite, ariko ntabwo nzi uko bigenda bikurikirana, simbyumva neza. Ndetse niyo mpamvu ubona muri Kongo y'Uburasirazuba hariyo FDLR, hari leta muri Kongo ibashyigikiye. Ejo bundi u Burundi nabwo bugera gutya bwinjiramo. Urumva ni ibintu bihura n'uruziga. N'abafite imitekerereze imeze ityo ntibyasubirwa, ntibishoboka, ntabwo byakwemerwa, ndetse n'unabigerageza bizakugiraho ingaruka ikomeye. Ni ukuvuga rero ngo ntuve aho gusa ko tugusaba kutazasubira, ahubwo ugane mu nzira ya mbere, usaba imbabazi. Icya kabiri, uganisha muri politiki yubaka ubumwe bw'Abanyarwanda bagasubira hamwe, n'icyo ngicyo.